Penduay. Wala man ni gawas. Wala man to ni gawas. Gaya ay sabi. Konti to matong bola. Wala man ni gawas. Wala man lagi skoro. Okay, magandang hapon sa inyo lahat mga idol. Bago kami maglalaro, i-promote muna namin ang aming nag-sponsor sa aming jersey, ang Racing Jersey Sports and Apparel. So, ang nakanindot ang idol is kanang Sila na mismo mo adto para magsukat. Sila na pud mismo ang magawa sa payment. Sila na mismo ang mo-deliver sa finished product. okay, so sa more details no, ako lang i-link ang ilang Facebook page, ang ilang FB name ni Royce Sarillana. So, shoutout po ko sa kang Chris Malinto ho. Shoutout ko kang sa mga Jasmine. Ha? Shoutout like Jasmine. No, shoutout. Okay ko sa kuan Dio family ug sa Tokido family. Shoutout ko sa napanula karon ang Jam Session TV ug sa among kalaban sa ni Danny Junior ang Dawis team. Shoutout kong Jisa Chris Lagronyo alias Chuchay. Shout out kang Giancarlo Raptor, kang Joshua Andrada. Shout out sa mga Ering tribes. Shout out sa mga Ering tribes. Good. Hi, samping mo. Boss. Ay, host. Please subscribe Kuya KD TV and Daniel Eugenio, please subscribe din. At saka sa Commissioner Jam Session. Thank you. Peace. Shout out sa mga ano Kanto Boys. Boss Lard, shout out. Sa mga taga Marbel, shout out dira. Ha? Kuya KD. Wala, dyan lanang. Ito ba?
Against the light mo. O, tira na. Bola sa board back. Time to shoot. Center. Time to shoot. Ay, goal ba? To play. La Riva. Play. Final. Good. Vinsar, Vinsar. Vinsar, Vinsar. Time to shoot. Final. 1 point. Uy, mais. Sabya, ano ba na? O, tira na. Time to shoot. 2 points. Boniton Nieto. 1 point. Fortuna. Last time to shoot. Kasad. One point. Time to shoot. Yaan, mais. O, tira na. Pagsit na sad. Wala. Yaan, mais. Time to shoot. 2 points. Final. Time to shoot. 5. 1 point. Boniton Nieto. Nyora, kabar mo? Do. Go, magaling si Ali yung delivery. Last 4 minutes and 4 seconds for our first quarter. Turn to shoot. 1 point. Thompson. Time out. Full time. Idol, alam na idol. Turn to shoot. 1 point. 1 point. Boss, next, boss! Turn to shoot. Last 3 minutes and 30 seconds. Kagak butiki.
Atag likoy. Likoy. Balik. Manikat sila. Last 3 minutes and 15 seconds. Los. Dito. Drive ko. 10 to shoot. Foul. Foul. Legs! Di man yung galay. Ay, batong hindi. Sabi na ron, mais. One point. Foul. Koy, makoy. Lex. Go, Lex. Pang bola, Lex. Lopos. Tadol. Balik ka. Gi, hatag na pero. Lopos. Sabas. Uy, relax ako. Uy. Ay, sabag lupos. Pasagdiya sila. Ayun, Sabag gagawin, mais. Nice score. 10-6 in favor of Kuya KD. Sulod na boy mais. Hangak. Apoy. Relax. Hangak. Nganga. Ambak boy. Good. Dami ko yung tako. Bigay. Dali ari bawi oy. Ayaw pagkana ulit. Balik. Ay, maling ka. 2 minutes and 5 seconds for our first quarter. Dito, kay Guring. Sus. Gato. Hindi, bumasa mais. La. Atak. Dito koy. Last 1 and 10. 10 to shoot. In one. Foul. Mais. Eugenio. Warning for penalty. Warning for penalty. Regards lang per. Tatakpoy. Dito. Tatakpoy. Ten to shoot. Nice. Ay, mauta. Time out. We are finished. Tong. Shout out yung G sa Chris Lugronio. Sa music, shout out. Timore. Shout out guys. Kadol, set up dol. Shout out jam session. 67 seconds. Shagilak na Alex. Absa na noon. Sus. Hindi sa nag-foul. Sinto!
Leaks. Wala. Last 20 seconds. One point. Ayaw. Wakabalo. Ay, nabawi tayo. Pastilan. Papabiya. Charge. Wala man ni gawas. Wala man to ni gawas. Gaya ay siya. Konti to matong bola. Wala man ni gawas. Wala man lagi skoro. What the fuck? Counted man to, wala ni gawas. Leaks. Konti lang bulo. Ikaw. Sosial. Kani atong bracket wala dah. Ilan sa Alex. Ilan ini? Pasa Alex. Charge. Stop lang. Anay noon. Ano yun? Dito ko eh. Nagsabay yung ibo. Thailand, 70 kali. Dito! Pinsa na yun! Wala yan. Pinsa? So. Atago. Foul. Mr. Sinaon. Third personal foul. Sinaon. Substitution left. By quarter mo, by half. Sinaon out. Second quarter, ang Oy, duharay ko ano? Labaw. Lex, ito, likoy oh. Ambak. Wala eh. Dito ko eh. Nice kawan. Nalin. Bawal ikoy. Ataglik. Likoy oh. Isa na lang oh, isa na lang. The guard. Atap ko. Atap. Ala, ito naman eh.
Kastilaan. Wala. Kapoy. Pir. Penduay. Tutoy ako na karon. Wala na siya, biyaan ka, Lex. Dong, banga kayo, Dong. Banga kayo. Third personal foul. Ay, sir. Has 5 minutes and 7 seconds. Ikong dam na itong line up nitong. No? Bili-bili lang kayo. Ikong daw. Gusto! Ay, wala siya. Bukong foul ni. Biyaan ba? Kwakoy! Ay, nagsulod ba? Nagawas ba? Dol. Tupir! Sure! Amo. Malas tupir ba? Mahal si Super. Has 4 minutes and 40 seconds. Ay! Play, oras Lex. One point. Depensa ba? Pinsa na yun, ano ba? Time to shoot. Lang. Nyora! Tira! Nice ka! Palak gani. Oh, dito! Sus, gip. Ay. Oh, duha ra biyaw. Sus. Uy, wala. Uy, may mais. Umubagol mapik. Wala man nahuli. Sus, si Alex. Kamay na kang biyaw. Music. Bako na si Alex. Sabi sa ako eh. Alex ko eh. Alex. May mais. Sir Alex. Pindi. Shot lang. Biyaan lagi. Kabulong dipin sa mais. Ay, plus 3 na tala. 1 point na punta. Plus 3 man. Doon na lamisa yung sagit. Plus 3 yan eh. Doon na lamisa. Sagit pa dyan.
Ay, dola mais. Ibigay. Diskarte. Oh. Shot. Correct. Gi jumper per. Number ready. For game ball. Back up ya. Dong. Shout out ko kang Guys kay Jersey Sports and Apparel. Shout out sa akong mga idol. Out sa mga airing tribes.